Dame i gospodo, dragi naši gledaoci, večeras vam donosimo priču koja je rastužila ceo region. Priču koja nas sve podsjeća koliko je život krhak, koliko je zdravlje dragoceno i koliko je važno da volimo, cenimo i poštujemo ljude dok su među nama. Ovo je priča o legendi narodne muzike, o čoveku čije pesme odzvanjaju svakim krajem Balkana, o umetniku koji je ceo svoj život posvetio publici, a danas se bori s najtežim izazovom, borbom za sopstveni život. Ovo je priča o Halidu Bešliću. Halid Bešlić, pevač čiji je glas decenijama grejao duše, završio je u bolnici zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Vest da je prebačen sa odeljenja nefrologije na kliniku za onkološke pacijente u Sarajevu pogodila je sve, porodicu, prijatelje, kolege, ali i publiku koja ga decenijama voli i prati. Njegov menadžer, Nedim Srnja, potvrdio je da Halid prima terapiju i da se osjeća bolje, ali nove informacije izazvale su talas zabrinutosti. Naime, njegov dugogodišnji kolega i prijatelj, pevač Hasan Dudić, otkrio je detalje koji su uznemirili javnost. Hasan, čovjek koji je bio uz Halida na samom početku njegove karijere, ispričao je da stanje nije dobro i da, prema informacijama koje ima, rak je zahvatio celu utrobu i proširio se na organizam. Te reči pale su teško na srce svih onih koji vole Halida, jer govore o ozbiljnosti situacije u kojoj se pevač nalazi. Da podsjetimo, Halid Bešlić je još davne 2009. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio ozbiljne povrede. Tada je čitav region brinuo za njegov život. Sam Halid je kasnije govorio da mu je upravo ta nesreća bila prekretnica. Rekao je da je do tada živeo 300 na sat, da je često posezao za alkoholom, ali da ga je ta tragedija naterala da promeni život iz korena. Prestao je da pije, posvetio se porodici i karijeri i nastavio da gradi muziku koja je ušla u srca miliona ljudi. Njegovi koncerti su bili događaji koji su okupljali ljude iz svih krajeva. Njegove pesme su se pevale na svadbama, rođendanima, slavama, ali i u trenucima tuge, kada je muzika bila uteha. Halid nije bio samo pevač, bio je simbol jednog vremena. Čovjek koji je kroz stihove prenosio radost, bol, ljubav i nostalgiju. Danas, kada se suočava s bolešću, njegova publika mu vraća ljubav koju je decenijama davao. Podrška mu stiže sa svih strana, od kolega, prijatelja i običnih ljudi. Goga Sekulić podelila je njegovu fotografiju na društvenim mrežama uz pesmu Okuj me, Ser, kao simbol njegove snage i borbe. Ljudi u komentarima ostavljaju poruke nade, molitve i želje da se Halid što pre oporavi. Međutim, ono što dodatno pogađa jeste činjenica da se s istom teškom bolešću suočava i njegova supruga Sejda. Halid je jednom prilikom priznao da je ona završila na operacionom stolu zbog tumora, a nakon operacije ostala je bez mogućnosti da ponovo postane majka. Jedva sam došao sebi, to nam je mnogo teško palo, rekao je Halid u emotivnoj ispovesti. Njihova borba, dakle, nije samo Halidova, to je borba cele porodice koja već godinama stoji jedno uz drugo, rame uz rame, u najtežim trenucima. Ono što posebno fascinira kod Halida jeste njegova skromnost. Iako se ubraja među najimućnije pevače u Bosni i Hercegovini, sa bogatstvom koje se procenjuje na više od 13 miliona evra, on nikada nije zaboravio odakle je potekao. U svom životu izgradio je nekoliko nekretnina, posjedovao benzinsku pumpu i motel, ali nikada nije dozvolio da ga novac promeni. On i danas živi jednostavno, u stanu u Sarajevu, u mirnom naselju gdje su mu komšije sportisti, muzičari i prijatelji. Uvek je isticao da je najveće bogatstvo porodica i zdravlje, a danas upravo na svojoj koži osjeća koliko su te reči istinite. Njegov sin Dino je pre nekoliko godina također doživio saobraćajnu nesreću, ali je na svu sreću prošao sa lakšim povredama. Tada je Halid rekao, neko popije 3 piva i već je pijan. Meni je bilo potrebno 30 da se napijem. Toga više nema. Od kada sam imao nesreću, cenim svaki dan, jer shvatam koliko je život vredan. Zato ova borba koju sada vodi ima još dublje značenje. Halid je čovjek koji je već jednom pogledao smrti u oči i pobedio je.
On zna koliko je važno ostati jak i zna da se publika i njegova porodica mole za njega. Ali ono što najviše dira u srce jesu riječi Hasana Dudića, koji, iako pogođen, kaže: kako sam izgubio brata, ja sam odsečen od osjećanja, sve shvatam da tako mora da bude. To je rečenica koja u sebi nosi tugu, bol i pomirenje sa sudbinom. Dragi naši gledaoci, dok pričamo ovu priču, mi znamo da iza velikih zvezda stoje i velike ljudske sudbine. Halid Bešlić je pevač čije pesme poznaje svaki dom, ali on je pre svega čovjek, suprug, otac i prijatelj. Njegova borba protiv bolesti podsjeća nas da slava, novac i popularnost ne znače ništa kada zdravlje zakaže. Upravo zbog toga je važno da svi zajedno pošaljemo poruku podrške, poruku ljubavi i molitve, jer je Halid svojim glasom i pesmama davao ljudima snagu u najtežim trenucima. Sada je red na nas da mu vratimo, da pokažemo koliko ga volimo i koliko nam znači. Ovo nije samo priča o bolesti. Ovo je priča o tome koliko je život nepredvidiv, koliko nas može iznenaditi i koliko je važno da u svakom trenutku budemo zahvalni. Halid je simbol toga, čovjek koji je preživio tragediju, ustao iz pepela i nastavio da peva. I danas, dok se bori s novim izazovom, verujemo da će njegova snaga, ljubav i vera ponovo pobediti. Na kraju, poruka za sve vas koji nas pratite. Cenite svoje najmilije dok ih imate. Ne dozvolite da prođu dani, mjeseci i godine bez reči ljubavi, bez zagrljaja, bez podrške. Zdravlje je naše najveće bogatstvo, a život je dar koji se u trenu može ugasiti. Halid Bešlić nas je naučio da i u najtežim trenucima možemo pronaći snagu, ali nas i podsjeća da ništa nije vrednije od zdravlja i ljubavi koju delimo sa porodicom i prijateljima. Molimo se za njegovo ozdravljenje i verujemo da će, kao i mnogo puta do sada, izaći kao pobjednik, jer Balkanu je Halid potreban. Njegov glas je uteha, njegova muzika je lek, a njegova životna priča je dokaz da i u najmračnijim trenucima postoji nada. Neka ova priča bude podsjetnik svima nama. Život je kratak, zdravlje je dragoceno, a ljubav je večna. Čuvajmo jedni druge, jer nikada ne znamo šta nosi sljedeći dan.